Ni amakuru atunguranye kuko ntabwo byari bisanzwe ndetse ntibyari byitezwe. Icyari kitezwe uyu munsi nuko hagombaga kuba ibiganiro nabyo byajemo ikibazo byagombaga guhuza delegation ya Kinshasa ndetse n'umutwe wa M23 mu mujyi wa Rwanda mu gihugu cya Angola. Uyu munsi rero hasohotse inkuru itunguranye, ni inkuru y'uruzinduko rw'abayobozi bakuru b'ibihugu w'u Rwanda ndetse n'uwa Kongo, nkuko ibiro by'Abongereza bibitangaje mu nkuru bishyize hanze ari breaking news, ndetse hakaba hari n'amafoto yatangiye gucicikana ajya hanze ku mbuga zitandukanye agaragaza Perezida Paul Kagame, Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo ndetse na Emile wa Katari bicaranye ku meza baganira. Emile wa Katari abicayemo hagati ariko mu buryo busa naho ari we uri hakurya hirya ku rukuta. Ni ifoto abantu batangiye guhererekanya bagaragaza yuko hashobora kuba hatangiye inzira izageza ku mahoro arambye hagati y'ibihugu byombi, u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu nkuru Reuters imaze gushyira hanze mu kanya gato gashize mu minota mikeya, iyi nkuru ivuga yuko kuri uyu wa kabiri Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame bagiranye ibiganiro imbona nkubone cyangwa tete a tete, face to face na Emile wa Katari kugira ngo baganire cyangwa se bakemura amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Kongo, nkuko izi guverinoma eshatu zabitangaje biciye mu itangazo rihuriweho cyangwa se joint statement yashyizwe hanze na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar. Izi guverinoma uko ari eshatu, ubwo ni leta ya Katari, leta y'u Rwanda ndetse na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu itangazo ryagiye hanze rifitiwe kopi n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza, bigaragara ko mu byo baganiriyeho by'umwihariko ari ikibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo. By'umwihariko birumvikana ko banaganiriye ku mwuka mubi umaze igihe kigera ku myaka 3 cyangwa irenga gatoya hagati ya Kongo n'u Rwanda, aho mu minsi itandukanye abaperezida bombi bagiye bumvikana. By'umwihariko Perezida Tshisekedi yagiye yumvikana avuga yuko isaha n'isaha yarasi Kigali kandi akabikora atavuye ku butaka bwe. Ku rundi ruhande Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nawe akumvikana asubiza Tshisekedi cyangwa se asubiza uruhande rwa Kongo, ababwira yuko igishishikaje u Rwanda ari ikibazo cy'umutekano muke ku mipaka ndetse n'umutekano w'u Rwanda, aho yanongeraga kwibutsa leta ya Kongo ko icumbikiye umutwe wa FDLR, akanashinja Kongo ko ifatanya na FDLR mu ntambara bahanganyemo na M23. Hanyuma ku ruhande rwa Kongo nabo umunsi ku munsi bagatunga urutoki u Rwanda bavuga yuko ari rwo rufasha M23 mu ntambara ihanganyemo na FARDC. Iri tangazo rero cyangwa se iyi nkuru ya Reuters, ibiro ntaramakuru by'Abongereza, rikomeza rivuga yuko inkuru ikomeza ivuga ko Tshisekedi na Kagame bemeranyije ko ibi biganiro byatangijwe cyangwa se uru rugendo rw'ibiganiro rwatangijwe na Emile wa Katari i Doha mu mujyi wa Doha muri Katari. Ibi biganiro bigomba gukomeza ndetse kuzageza amahoro arambye hagati y'ibihugu byombi abonetse. Ni inkuru navuga ngo idasanzwe itunguranye, mu gihe abantu benshi bari biteze ko inkuru ishobora gutungurana cyangwa se ishobora kuza idasanzwe kuri uyu wa kabiri ari icyari kuva mu biganiro byari biteganyijwe ko bigomba guhuza M23 ndetse na delegation ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inama rero ntiyabaye. Perezidanse ya Angola imaze gushyira hanze itangazo ryanditswe na Minisiteri ishinzwe ububanyi n'amahanga muri iki gihugu, aho iyi minisiteri yavuze yuko ku mpamvu zitandukanye zikomeye zatumye inama yari iteganyijwe hagati y'umutwe wa M23 ndetse na leta ya Kongo itabaye, kubera yuko nyine habaye izo mpamvu zitandukanye. Murabizi neza ni ibintu nari bugarukeho cyane. M23 bari basohoye itangazo bumvikanisha ko ibihano bakomeje gushyirwaho, bikomeje guhabwa abayobozi ba M23 byatumye bacika intege, bafata umwanzuro wo kwikura mu biganiro. Ariko muri iri tangazo guverinoma ya Angola imaze gushyira hanze biciye muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, banditse bavuga yuko bagishishikajwe no kuba bagira uruhare rw'ubuhuza mu kibazo kiri hagati ya M23 na Kongo, ndetse biteguye ko bazakomeza gufasha nk'abahuza mu gihe icyo ari cyo cyose inama izongera gushyirwaho mu mujyi wa Rwanda, aho
ibi biganiro biteganyijwe ko bigomba kuzabera mu gihe M23 izaba yisubiyeho ikemera gusubira mu biganiro. Hanyuma nanone igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo ni ku cyicaro cyangwa se ahabarizwa M23, ubuyobozi bwa AFC M23 ubwo buyobowe na Corneille Nangaa ndetse na Bertrand Bisimwa ayoboye ni perezida wa M23, hanyuma Corneille Nangaa akaba umuhuzabikorwa wa AFC Alliance Fleuve Congo, bakiriye umuyobozi cyangwa se donc ni intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Loni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu nguyu yitwa Bruno Romarquis. Romarquis rero asanzwe ari umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi bya Loni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu muyobozi rero cyangwa intumwa idasanzwe ya Guterres yakiriwe n'umuyobozi wa AFC Corneille Nangaa ndetse na Bertrand Bisimwa mu mujyi wa Goma kuri uyu wa kabiri tariki 18 Werurwe 2025. Mu by'ukuri ntabwo ingingo nyamukuru z'ibyo baganiriyeho zashyizwe ahagaragara, ndetse mu itangazo ubuyobozi bwa M23 bwashyize hanze nk'uko bigaragara kuri Twitter cyangwa se kuri X, kuri page ya X ya Lawrence Kanyuka, banditse bavuga yuko M23 yaganiriye n'uyu Romarquis ku bintu bitandukanye, ku bibazo bitandukanye biri mu burasirazuba bwa Kongo by'umwihariko, ndetse ngo ibi biganiro nk'uko Lawrence Kanyuka yabyanditse mu itangazo M23 yashyize hanze, ngo Romarquis yasuye donc n'uruzinduko cyangwa se n'ugusura by'ubucuti bisanzwe, aho yasuye M23 ndetse aganira na Corneille Nangaa na Bertrand Bisimwa. Iri tangazo gakomeza rivuga ngo nubwo ibiganiro byabaye mu mutuzo cyangwa mu mahoro, ariko umwuka mubi cyangwa tension ikomeje kuba nyinshi hagati y'impande zombi, kubera yuko MONUSCO cyangwa se ingabo zishinzwe kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, izi ngabo za MONUSCO ngo zikomeje guhisha cyangwa se gushyigikira abasirikare ba FARDC barenga 3,000 bihishe mu bigo bya gisirikare bya MONUSCO mu mujyi wa Goma no mu bice bihana imbibi na Goma. Ni ukuvuga ngo M23 mu bintu yagejeje ku muyobozi kuri intumwa idasanzwe ya Loni, bamubwiye ikibazo cy'uko umunsi ku munsi M23 isaba MONUSCO ko yabaha abarwanyi barenga 3,000 ba FARDC bari mu bigo bya gisirikare bya MONUSCO ikabyanga. Ndetse M23 yanamenyesheje iyi ntumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa Loni ko hari ubufatanye budasanzwe buri hagati ya MONUSCO ndetse n'abarwanyi ba FARDC. Byumvikane ko no mu byo baganiriye n'ubwo wenda batabishyize hanze kubera yuko Romarquis asanzwe ashinzwe ibikorwa by'ubutabazi, byumvikane ko mu byo baganiriye harimo ikibazo cy'uko ubutabazi, inzira z'ubutabazi zakoroswa cyangwa zafungurwa kugira ngo abaturage mu burasirazuba bwa Kongo, impunzi by'umwihariko, bagezweho ubufasha bw'ingenzi cyangwa se bagezweho ibiribwa, ibikoresho by'isuku n'ibindi bintu bitandukanye, nk'uko n'imiryango mpuzamahanga itandukanye ibisaba, by'umwihariko na European Union mbere y'uko itanga ibihano ku bayobozi ba M23 yari yasabye uyu mutwe ko ugomba gufungura ikibuga mpuzamahanga cya Goma kugira ngo ibiribwa n'ibindi bintu bitandukanye bibashe kugezwa ku baturage, cyangwa se n'ibindi bikorwa by'ubutabazi bibashe gukorwa nta nkomyi cyangwa se mu buryo bwihuse. Amakuru n'ibiganiro nakagaruka gusa nababwira yuko Joseph Kabila, reka mbisorezeho, Joseph Kabila yayoboye Kongo mu gihe cy'imyaka 18 imbere ya Felix Tshisekedi, yaganiriye n'itangazamakuru muri South Africa, yari yagiye Johannesburg aho yakiriwe na Perezida Thabo Mbeki wahoze ayobora South Africa. Mu byo Joseph Kabila yavuze ko mu byo yaganiriye na Thabo Mbeki ngo ni ubutumire yahawe na Thabo Mbeki ashaka kumubaza mu buryo bwimbitse ni ikihe kibazo, ni iki kiri kuba hagati ya Kongo n'umutwe wa M23, ni iki kiri kujya mbere mu burasirazuba bwa Kongo. Mu bindi bibazo bamubajije niba ashaka kuzasubira muri Kongo nka perezida cyangwa niba ashaka kuzahirika Felix Tshisekedi, avuga ko nta gahunda afite, kukimushishikaje
ari uko Kongo yagira amahoro. Banamubajije niba afite ukuboko koko muri M23, nabyo avuga yuko umuntu bivuga cyangwa se ababishyira hanze cyangwa se abayobozi babivuga bakwiye kwerekana ibimenyetso, ntibabivuge mu magambo gusa. Banamubajije niba bamubajije icyo atekereza ku kuba u Rwanda rushinjwa kenshi ko ari rwo rufasha M23 cyangwa se rufite ukuboko mu ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. Joseph Kabila yabanje atuzamo gakeya, arasubiza ati ese uramutse uri weak cyangwa se udafite imbaraga, uramutse utishoboye, uramutse udafite imbaraga, wabirenganyiriza umuturanyi wawe? Ese ubundi kuba uhora uvugwa mu bibazo wabirenganyiriza abaturanyi bawe? N'ibindi nk'ibyo ngibyo. Gusa iby'uko bamushinja gukorana na M23 n'ibindi bitandukanye yabihakanye mu buryo bweruye. Reka mbashimire amakuru n'ibiganiro ku Isimbi TV, nakagaruka, mwakoze cyane. Ciao.